Uswag Iloilo, level up! Jerry Perez Treñas of Iloilo City, having been duly elected as City Mayor of Iloilo City. Good morning mga kabeshi, mainuswagon nga adlaw. Bilog pong sod sang Iloilo kag subong. This is a day of celebration. Kay at this very day, mga Ilonggo, this is the inauguration day of the newly elected officials of the city of Iloilo, headed of course by the man behind the big success of Iloilo, making Iloilo the big thing, elect Mayor Jerry P. Treñas. Mainulanon ang adlaw nga ini. When it rain, it pours. Di wala mo na hambal nila. So subong nga adlaw, this is really indeed a blessing sa Iloilo. Kaga subong pa matud-an na gid nga sa bag-o nga administrasyon, ma-level up gid ang Iloilo. So pamakuto tato mga bisita subong nga adlaw ko na gina-expect na for this day. Okay? Mwah! And I thank you. Wait lang. I'm your best Reyna Clamor, your vlogger for today. Mwah! Hi! Uswag Iloilo, and I'm with the Blue Angels. Kaga adi mga maanyag mga Iloilo. Say hi! Hyper! So, hello mga kabeshi, kag kung gusto mo mamingalan. Maricel Bakyaw. Ma Maricel, isa ka proud nga. Blue Angel Coordinator. Wow, back mo. Charot. Mami, ano na naman siya mo? Subong isa celebration for Iloilo. Subong i-acknowledge na gid si elect Mayor Jerry P. Treñas as Mayor ng City of Iloilo. Siyempre, nalipay din ako kay Blanca, pinalaman sa ko. Ganun Siya man. din ako. Kag ng make-up, pag isubong nga daw para kay kung yung bala. Yes. Life lang ka. Wow, grabe. Education is life, but kilay is lifer. Di ba la? Yes. So thank you so much, Ma'am Shi. Mama. Rachel, say hi! This is Iloilo's big day. Ang Iloilo ng kompleto. Kung wala na lang doon, pamatian ang trumpet sa Dinagiyang Festival. And hallelujah! Oh, magkasabong ang isa sa mga pinakasikat idol magayon ng choreographer. Nagdalagi sa ngalan sa Iloilo sa bilog ng kalimutan. The one and only Sir Mel. Sir Mel, mayong agad. Morning! How do you feel? Kito bang kasalaman kita sa kanalagaan ni Mayor? And in terms of tourism in Dinagiyang, level up here. We're looking forward for a spectacular and amazing performance in Dinagiyang 2020. Yes! Nagpakita kita sa liwat ang Iloilo nga power! Wala, yes! Level up Iloilo! Thank you, Sir Mel, and I thank you. So, Iloilo! Excited ang tanan sa outtaking ceremony Mayor Jerry P. Treñas. Level up Iloilo, gitay. Level up! One of the best kapitan I ever met. Kapitan sa Barangay Banats Village, Kapitan Kunet, at I love it, and I thank you. Thank you. So, kaya pa kita si Mayor man. Ano siya? Ayun, no? Bago na ginagabot si Mayor Jerry P. Treñas. I know very excited din sa subong. Kaya because ako Iloilo is celebrating sa iyang kanalagan. Hello, Mayor! Consider ko naman ako. Kahit ngayon lang, pao. Mga Ilonggo, o pagkasubong, Mayor-elect Jerry P. Treñas. Mayor, mayong aga, it's an honor to be here with you. Ano yung mensahe sa nagahulat ng fans club dito sa Dalo? Nagpangayopin kita nga tanan kita luligan na naton ang ining nga administrasyon natapos ng politika simple na nga dapat kita ma-perform kag dalunta ang sudan sa masunod nga level. Level up, Iloilo. Thank you so much, Mayor. And of course, ang gwapo kaga, ito si Wesing Timawa, Sir Ganson. Vice Mayor, mensahe sa mga Ilonggo? Ang una sa tanan, gusto ko rin pasalamat sa Ginoo. Ikaduang kapasalamatan ko si Mayor Treñas for getting me to be his running mate for Vice Mayor. Ikatatlo siyempre sa awang kong si Jersey, kagapon na tanan na kabataan, kagapon mga utod, kag tanan na supporter sa Uswag kung makagaliba. Yes! Uswag kung makagaliba, level up Iloilo. Level up. Yay! Thank you! And we're here, one of our VIPs, Sir Ben.
because we have supported the mayor for a long time and nag-materialize kin man ang amang ginito. Yes, natigayon gid ang pagpangabulay para matigayon ng big mayor na si. So you are expecting bigger opportunities sa Iloilo, sir? When it comes to tourism? Bigger, better, That, more spectacular festivities. No? Yes, and level up na gid ang Iloilo. Sir, salamat kid. Thank you so much, Ben. Dinagyang kills, everyone! Hello mga kabeshi! So tupad ko subong isa sa mga patas-patas mo lang kami beauty, ang mga apat mo lang ka-shampoo lamang, kaya kang pitok a conditioner. The beautiful things of you. I like it. How does it feel? Ano na feel mo sa mga aga? Actually, very overwhelmed. Feeling ko this is a very festive celebration because, of course, finally we will have a new mayor for the city of Iloilo. Yeah, Who has all our support and who also supports us back as SK chairpersons and as people of the barangay here in the entire city of Iloilo. So I'm very happy and I look forward to a very productive year or a very productive term for our mayor and all the other councilors and all the other officials. may sagpon pa ko. Nandito niya kapoy mag-interview siya. Isa rin niya, mangkot mo, damot sa isaban. Thank you so much, beautiful. Enjoy the day. Mwah, I love you. This is indeed a great day, celebration in the whole city of Iloilo. But ano din na super happy kita mga Ilonggo. So pagdaog sa atong bagong mayor, bago nga maging amay sang siningang syudad, kung magapadayon sa pag-aatag sa kauswagan din sa syudad sa Iloilo. Level up Iloilo. Once again, I am your Reyna Clamor. It's Showtime's Miss Q&A, two-time reigning Queen Reyna Clamor, and I, Pisa. Thank you!